Doktor siapa kena kejap, kira kejut stroke. Kani ga kejut stroke yo he ye ga okta ye gibru haiwan ni por nei pha wa ye man wa block ki thet snam hapo jabe la ne wa pia ki thet snam hapo jabe henrei itu wa kta ka tu kasngi wa kta ga brum to dang ka tu kasngi wa dem chwa ka ta ka ki kejut henrei kejut kam ga diabetes ka hypertension nei te ka jingku yang kita cholesterol dem chwa gi di bon snam ho bru tang bru wam em kit khia wam em lai check up wam em mulai thau ye ka blood pressure de ka chini yang o la dem em di dawai la da to wa thau ye ka ye la to wala check up le tang la gi dawai em di kanau em lai regular check up ta ye ka ni ka blood pressure ye ka ni ka chini nang ko cho cho kta ka gi thet snam yang ga ja bin ta ye ka pon poi o hawo block ni gi thet gi thet snam go lai cha ja bin teman ado snam yang gitu gi sel support jabin man no gitu gi sel ko yap kata kayo bru ya ga jabin yang o open man no ko gi bru man gi wat ko gi duna hay gi ti kjat duna ti pen khi mi de pen khi sa mong yap chiliang kata min di mat wa to wa block la ne wa pia gi the da po khli tang bon se no che mi to ga ma 80% ni gi gi ya stroke to ki wa block ki the ki dang ye la the smart ki patient one kam tang ni wi stroke the smart ki wan chi doktor hapo ka ar le ganta nak smart nang bha cho cho tang wa prefer hapo ka ar ganta ni le ganta the smart ki wan yo we do wa ki wa pi yu pen pia ye de block te ki tu ki patient ye byang ki man ki wa check hadin ka tu ka ni sngi man ki ka ma ye ki man ka ma jo ha myo ki 100% ka normal ki tu ki jo man ki tang wa khajak rap du na yo ban yo ko Doktor siapa kena kira ke team yang sudah itu ke World Stroke Day. Ka World Stroke Day yang sekat observe ka wara chituluk perthai ka team yang ka yang new honus nam man ga minutes can save life ijing mot wa iwi pe ki minute ha ubru hi wada yo ya ka stroke lan he ga yap chiliang ma ekti nang panarang gi iwi pe ki minute ki pe ki second man ka ko kor yo ni wa kjut ya ga stroke ai bha wala das smart ki one chastal ye gi yo ka jing sumar ko smart ko ye biang wo loj wo pelai ye te ba kjut stroke yo ye biang ki man kam ki jo yo ye biang ki man kam jo man he tala das lem man gi te ye go ya chi ka jing sao si go ye pun poi ki ha jo ha do ka jing yap le ni la da im ki la man ki wa duna ite I man wa tko ki ti tko ki kjat we jo ipor la pen man ki wa man handicap la ni disable ki bon snam Doktor siapa kena kita kecil wa ye te betul buru yang ye ke stroke. Kita kecil yang ga stroke ki man ga kam ne na bon sen ki ka do chema ha ki patient ki wa wan chi ki complain yang ki len bon sen to patient wa khana bon ki wa yung hasam yang o ki wa khana wa angi wa sendet he wa ku kleu dap nai ta tersang ki kejar chi liang hadin nai ta yo wan ki wa to wa bon sen mi de ra mi de ki kejar wai vin la mana kalam mula de yo ga dastangu thlon ta ka tu da ki kita kicin goman very common hagini ki wa yo ya kan ka stroke tan ye ki man ki wa biarang bro ki teman kalam ki la sang ka ma tan ne wa clear de man kamada thlon ma kitu da ki men kita kicin telada dang sia ki wadang ye ki lai la man dalai tko man dalai kam wa lose balance ki tem ki cek than kam tan ne ong ka wa pia ki thiet ong ki ka hemorrhagic stroke ma ka tu ye ka pen po yo patient ha do wa khai ring la tan do ne hadin ai tu tamat ye o man nang serious so ga condition no na lo nei te wa ki tu than ki wa to ga bleed la to ra bon ga bleed tempor wa ki patient poi pen poi ke ki ha ka do ga jing khlat Doktor siapa kena ki buru ki hema ki ye hau yo ye ni kejut. Kam ongai tene mat kani ga kejut wa wa attack stroke
một em try cứ chụp đi vào nó bỏ đọ yang bro nó độ mình cái pop house nem iwam em yêu dọ khi em kit khiai mình lại check it teman hak tu gas ngi qua thoi ka gas ngi wa ong no wa yo stroke tại vì lẽ wa ki high risk kam kan moi pi ni to kam tam ki bro ki bada herata ku herata man ki ko man very susceptible ni man prone bagi ham tam ki bada em ya ka 65 years rup house sans nem chenai lenin rup house nem chenai le kan thai di chen rang le man em ki ka high risk wai wa ju chem ni to ki chen rang rap man jor ki ban ya ki kan thai ki te to ki high riskแต่ก็วินและได้มองดูกี่ตัวมันมั้งกี่วันรูปภาพนั้นมันก็จะเชื่อมีการนี้ต่อให้อินเดียว่าต่อการนี้ก็ไลฟ์สไตล์ของอีได้ change มาก็แต่องค์แบบกี่บรูดบนกี่บรูดสงายดบนกี่ช่องเอ็มก็แต่ก็ sedentary lifestyle แต่ได้พอให้ดูเลยพอให้ดูการรูปภาพเอ็มพออาร์ตภาพสันเล็บภาพนั้นแล้วจะจู่เชื่อมีเอ็มกี่ patient ของอีก็ว่ายอสโตรกกี่เท่าต่อกี่มันกี่ก็บอกว่ากี่จิงมาอย่างกี่ future generation กี่ young generation และดัสตังก็กระมันช่วยตรงอินรูปภาพสันรูปภาพนั้นฉะนั้นยันไรกันนี่ว่าดีกูดัง control เลยภาพนั้นอาร์ตภาพสันนั้นดังเอ็มวยอสโตรกว่าได้ MVP ช่วยกี่นั่นก็เบกี่ปายกี่ MVP เอ็มชินีกี่แต่กี่แหละเอ็มก็แต่ก็ chance ว่ามัน high risk ว่าเอ็มชินีกี่แต่เราไม่ take care กี่ทั้งหมดกี่แหละ smart and we อีกก็แต่ก็ stroke รับเขียนนิรตาโชว์kita gawi na kita gawi wan wada yoi wata wa kat ni kam tam hasor ki physical activity le ni ki exercise te tuna gi wadi be ki bruye ki e khan mo tem em dem to am chanang kondong chem ho nang kondong darab duna wi oston ne ba ki to wi wala be ki pang ki doi phat ki em ga exercise to ki duwa yo chini chanang kondong do chem duna pha compare wa ki ni ki em hasor te ka te gawi te ga ne ki discret bo bha ga ki jingma ki wadi kiatกันนี่ต่อก็ว่ายิ่งต่อพาก็เกียรติว่ากับเกียรติสเกรตมองอดีตฉันร่างวิดีอินไรกันไทยกำอังอีทันกิปนาอังอีทันนี่แต่โบนี่ก็ดังกระเซ็ดดูมากับตัวทันโบโชว์ก็จริงมาแต่กิตัวต่อคิดว่าโบคิวเอ็มพากับไฮริสงากระป้าได้กี่ว่าเลยเอ็มกำกิเตว่าขณีเทียนอกี่เลยดัชนีอะไรกันนี่ก็คุบอร์งกี่ว่ากลัมมันนี่ว่าก็ลาวมันอกี่การเยี่ยมเย่ในแต่หาเดินว่าเอ็มกี่ตัวทั้งหมดดัชนีทั่วไปกับชินีกันนี่นะกับจุดชินีกันนี่น้ำดำเดียวเอ็มก็diabetes kan ni na hi tak hadir na itu ter mat wat ki klong snam yang ki la do man ki go trot ye go em ki go block ki the do klong snam yang ki la ter tak ini tak ki man ki risk group le ni go em ha risk ki risk factors yang ni ka stroke terus yang kena ki kom sumar ki ba ye phule ai to wa ki yo stroke ha ga level yang kamu orang itu ni kamu tu team dah ada orang minutes can save life. Te ngakar pada wa kiwan ki hai kilem ki wa kecut ikan ikan stroke li wada subah pi hayong. Ham wayoi bio peri bato wa ini hagi beruyang mana ngam gitu ki wa stroke ki ang beki wa ya oksoj wa ya ka kam ter ngai beki tapan slam ki patient yang ki wan ra hospital. Teman slam mari kita pelat di ketu orang ki golden period ketu hapok ka so ganta hapok ka le ganta tumot I demi sigaga chance of the way ki pun pia ikitiki walang ndai la wan hi ki he por dang biang hapok ka ong bai nak smart ki po he po chkan ta nang bha chu ne bha I le dang bon ki formalities ki you have le ne bha I first HY ki ne te hab maintain ka blood pressure ki ten ne te hab check is ka chini ter ta ki test ko bon te he ju I por was yak men ni wa ni than na do wa darap em kan word lan bathan I gat mem CT scan ni te bon sen hi da chem itu ada bon sen wa di detect ikan ika stroke I la rap smart you detect ha gi sang kita kicin em tangam ang tende em at lagi stroke apa bata ka wi ka ko ang ka ischemic stroke wa block ka wi ang ka hemorrhagic stroke ka ta pia ge thet andai em at ji kom treatment la ta da block I have lai di dawai open pia andai la ta da tu ko open pia IT wa langsai IT wa block ta ye e dawai begitu ayo nomor A de sen e dawai tempat lah smart ki ha em ki bada they man recover ki immediately andai gitu ni ki wa pia ki thet ki wa yo kum ye hu le tempat I da refer hi ki cha nei grims nei ba ai te biang ka facilities ki he jing to we ki ni ki ba yo stroke te kam te tempat ka jing kerpa da nga to one smart ki patient le ne ki la yo ki wa yung yang pi wa yung yang ki wa em ka sang ki dak ki chen nei ba I le man wan ki mi ong august I have x min ni happen tikina to nam to stroke dan heto yo pai ki investigation taga main investigation he jing to stroke tamat ka CT scan
ke message ke bor ko kwa thu ye chik ba te to odiously kot pa de ki pai ba wa la dem ki tu ki dak ki chen sia bhawan smart hostel yo phi ka jing smart ka wa smart yo phi smart check nei te hai joi por kot pa da wa ki tu ko dem ya ka yut chini ko dem ya ka kuga blood pressure klinik am ka family history ang ki ko da yo am li stroke le ni ki bru ko da sngat palat ki wa ang bai da khia ka ta kilo ko da ka po am kam tam chen rang mo de yo bhai da bon bha gi osnya bha gi one check up regularly cheki hospital ba kat ka man ga ni u chen bi hai ni em ni NCD clinic ko ang gi non communicable disease clinic ko focus mainly to prevent ya ka diabetes ka hypertension ka stroke but ki cancer la em ni ka clinic bai ba bosnya men cho i wa ta ka ni bon ki test ki wa screen ni gi ni ku jot em gi pun ha ka ni hospital bai kam tam chenong kan dong la ha ki jong PAC bagi CAC dem gi ni ki test ku ye la ha ki ni gi chenong yang ki man ye gu la ha ki tu ki PAC ya discuss ko doktor wa man check ki blood pressure ki check ki jing khia yang ki check ki jing jong yang ki an kat ta test ki test ki wa mang ong gi high risk ye jing to ki ku high risk ta gitu to kama ka jing kerpa jong nga ye ki pai ba ka mong ai tin ne wa lada ubru hi wa ya ka stroke da man ga ka jing do nong ya ka yung ka sem sen no da yo ya ka ni stroke nei ba wa bon sen la da slam hi p1 che i wan ka jing slam tho ya jing smart ta man ga ko man ye ko man ko permanent handicap yo tu bru ta man ga ka jing do nong ya ka yung ka sem ta ka tu da ni ka message ko kwa o pachat wa kwa kurpa di phi ki pai ba la lung ba ga ni ka media di te da ni la chbon